بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكفو غريم تساوني هزم تسازك السلام ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسكواليو السينما دا يا تفسير خاصة هرم سورة ياسين. سورة ياسين ريوني سمبابي وتكفوها يو هرمي درس يمانو يهوسو التفسيرين leo ngarandisao ngarinjiao harima upande wa tafsiri zefei kaodo ziroho soni mwanyu na mwangalia wondono ngizo hatartibu mbili. Haina tartibu nzimabo ngawelona tartibu ndaro na tartibu mbili. Kana baha tartibu mbili jabo kori zionesa namna ramba durujudo fanya. Haina aya rekanzima rekambili rekandaro rijuka hisoma ngarijute rituje emakalima yaliyo harimwe aya hiyo ajoshila ritenderi tuje imakalimejo kaya do yaliyo harimwa aya riyambe helo ya Kiarabu aniriyafasiri heshi komori enge baada yao rijeri fasiri ya la makalima wayo namna ya kusudiwa harimwa ya Qur'an al-Karim. Riwone sababu ya sababu ni faida hizo nongoiso faida duka makalima riju ya fasiri banu suwa ekahu yeshia hauhuyo no yanzi kwamba hanu harimwa shiwe ziyo kaudor somao hawazi darisali kawasoma shange jono msaidiani huelewe lugha ya Kiarabu haraka mbavi engenge juba kinu zero wa mrushinda ya zingare ila tartibu ya mrufasiri ile kalima lila wakatajo liparisa harimwa Qur'an haukaho fasiri Qur'an iyo haina mtu eti toshinda wala yoti nyangu ho fasiri mirongo ya Mungu abonge garanisao harimwe fe yahandani kama angalia baada umrondo wa mwangu udone zirakamu za haina kalima zinimero za haina kalima ngabo umrondo wa bili ikao dudo nema kalima lugha ya Kiarabu ya namna yaliyo harma surati Yasin. Ngabo umrondo wa raru wanzi harufu za shikomori lugha ya shikomori harufu za Sharabu. Ngabo mrondo wadunga hao wane wanzi wa shikomori harufu za shizungu bimaana de alfube alambao de alfube lugha ya shizungu. Hakari mrukaya ni wazaza hatu na wazee wa hatu ikao garumbao duwa wadunge mabize darasa zinu ngabo ko ujoso mabaru ya shikomori yanziwa lugha ya hezi harufu za Sharabu alfube tete na wasafu ujo soma barua ya shikomori ikayanziwa alfube ya shizungu. Vanguti kusudi haina kalima nilifasiri hezi namna hizo zombili ilisahilishe ula mzee wa hatu ikahaparisaze feizinu ya toshidahu nemba faida ya kalima zima. Hauni wazaza hatu ikawa dumdunga waida rasainu mloba nuwa basa nanu wana yanyiwa lombali nanu wazi wa hatu kuhusoma wanu ya juma hari mwa baina al-maghrib wal isha shekari wafasiri ya wanu wabaliaze feiwa rejioda honinge wasahilisha unge wafasiliteo hoeshelea itafsiri badalei kama fanori tofasiri Qur'ani jao warejioma la honinge wadoza wa haraka shawo yori diri fasiri kialifube nge wasahilisha umbabi narendele ngamjodo vunguwaze nimero ngene vunguwale kalima wakatuweni mzazahatu joka hadiwaze ni mdulobanu joka hadiwaze le kalima linu sheka heshe numero ujua hiya parisi harakaba la ikao dorilio rendao au kaya zeshtighalati nizo zinji. Bismillahirrahmanirrahim. Asura bismi ngamandiso hele zina la numero 2 lahi la Mungu numero 3 Ar-Rahman mwenye unika eziumbe pia rehma numero 4 Ar-Rahimi mwenye urehemu wa watubia. Numero 5 Yasin mgude ujua ya fasiri. Numero 6 wal Qur'ani
ngamla bone Qur'an. Numéro 7 al-hakimi yenza hikma. Numéro 8 innaka hakika wewe mtume Muhammad. Numéro 9 lamina we mungoni. Numéro 10 al-mursalina mwe mitume. Al-mursalina mitume minji. Ikahono kalima lanzi wa rasulu mtume mzima. Sheka huyono al-mursalina hau al-mursaluna yo mitume minji. Hau mursalina hau mursaluna yo mitume minji. Numéro 11 ala iliyo. Ala inu harfu jar harmu nahu harmu lugha kiarab. Amma banu ala bimana iliyo hau hujuma 12 surati yenzia harima yenzia suratu nzia. 13 mustaqimi ya nyongoha. Numéro 14 tanzilan isisi wa ya Qur'an. Numéro 15 al-aziz nemtukufu mwenza mvu. Wakatika pasa azizun indu tukufu hau mru mtukufu. Al-azizi mtukufu. Ar-rahimi mwini unika rehma wa muamini haukweli. 17 litundhira ili uje utahadharishe. 18 qauman wanfu. Qauman wakati ngojundanzi wa qaumun hau wakati undanzi wa aqwamun ani qaumu zinji. Numéro 19 ma undhira ikao kwa jatahadharishi ziziwa. Ikartu wemi muyuri mbali kalima ngaljukaya undhira andhara hatahadharisha. Undhira hatahadharishiwa ma undhira. Jukamba undhira Muhammad hatahadharishiwa. Numéro 20 abauhum wa babahao ani owa wazaya. Katika jopiro pase aban hau abunum baba abauhum wa wazaya. Hum gefubwa wantu wenji. 21 fahum vaowo. 22 ghafiluna wahafiliha na zinroji itoleni. Ghafiluna ngabo kalima la ghafala mbya ghafiliha. Iyo dombaba hanu rika zao harimwa ye tafsiria leo ikaoranisa harimwe aya mado hati aya ya randar litundhira qauman ma undhira abaahum fahum ghafilun. Ima kalima raya suma yayo yani sarangu bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Harimwe pash ya bili ikawa dorafanyaye tafsiri hau jimlifu ngamsomo mrudindu wa soma inamne ikawa doranzi harimwe pash hea alfube baada yao ikanga basuala hau kanga bashirehi ngarjuli shirehi buhari yao. Hananide bismillah yebi ngamwandiso usoma ye Qur'an smi hele jina Allahi lamu eka ngosomo eka ngolomba hindu eka ngwandiso hazi ngo wambo bismillahir rahmanir rahim ngo bismillah ngamwandiso zenongo zinu homsaada wa Mungu na haina wakati wara ya bismillah au ukahonesa kuna ushinda mwanadamu kuna ushinda ufanyeze ndongo ikaodo ufanya oreka ule mbahindu reka hazireka una msafara vatsina umsaada wa Mungu. Hiyo ndio wakahonesa.
Ar-Rahmani yede mwinyi urehemu yeziumba pia hunu duniani Mungu hamba harimwa surati Hud aya ya 11 hamba wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin hamba kabati hindu shibisao harimwa ye arudhi ekati lukaya Mungu ngushiruzukio naye ngujuo ihoshienshio nihoshijo ufia na zonti ngizo harimwa yeshio ivenufu shahahe Mungu maana wama min dabbati kabati ndushibisao harimwe ardhi reka mbe reka mbuzi reka upande wa hezani reka dezi barini haina kalite ya mfi reka dezi uhao haina kalite ya nyoni reka do wanadamu reka dezi lonsilimwe ardhi zonti pia illa ala Allahi rizquha katiluka Mwenyezi Mungu zirizukio wa ya'lamu na Mwenyezi Mungu jua mustaqarraha o mahala zinrizwe kaodo zienshio wa mustawdaha nani hozijufia kullun fi kitabin mubin zonti pia ngizo clear harimwe la ukil mahfuz udupande wa Ar-Rahman Ar-Rahim mwenye urehemu wa amini haukweli yensihu ya kiyama mfano yensihu ya kiyama gabo wangu wajuka na nyiso za gaba Mwenyezi Mungu ajoba isi na nyiso za gaba hamada heli amba ukaya ujuhu yauma idhin alaiha ghabara na wajoba ithiwa na nyiso za gaba na wasaya wa nyiso za usiu hamendi hamahaba ukaya wa ujuhun yauma idhin alaiha wa ujuhun yauma idhin musfira za nyiso za unga ziusinyiha hasibabu delebaya la hensi huya kiyama na wa nyiso za nuru ambao wa ujuhun yauma idhin nadhira ngabo zenyiso za hao zijodoza gaza nsiku ya kiyama bahi wanyiso za nuru na wao wanyiso za nuru wao waamini haukweli bahi eka wanafiki waonu ye nuru ijokane maisilamu wa kweli bahi izo wajohamba ngizo harimwa surati Al-Hadid aya ya 10 ngamduga ondo namna harimwa henanzi harimwa efeli ya aya harimwa 10 surati Al-Hadid yama hamba yauma yaqulu almunafiquna والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب hamba wasikuwa wanafiki wanraume no wanruwashi wajohambia waamini Mungu haukweli ukaengwa juambia ukendi na mrangalie mbavi iliritohonrana mbavine nuru mloniyo ani wanafiki wajuona emesilamu watubi ya haukweli wajuka na nuru wanafiki wajuangalia hetabu joka ubango ni kiyama ne mashaka ya juka yabo ne hali nziro juka yabo baho wanafiki wajutengele ambio kana mrangalie mbavi iliritumuna mbave nuru ikaodo mloniyo hiyo si hale ngwajohambilwa uka na mrejei bingoni mjie harimwa nuru sio vaongwajo ufikiri zila kweli wajo fikiri zila kweli ngwajo urejei wajurejei na vala wakauhadalwa jabo wakauhadaya o wanadamu hunu duniani si hali baada wajurejei bingoni wala wanafiki
si hale Mungu joheza ngome ya upando bimana ngamangala warmaze fiti ta entre parenthèse upando ili owanafiki watidoona yenuru ilone maisilamu wa kweli Mungu limwetabu uziro wa bango ni kiyama wanafiki wajusaru hawareje dingoni wafikiru kabala zilano moza kweli baada wajureje dingoni bala mwendo watahe nuru ili watsomni hambavi nile joto ni tabu ya hoba bango ni kiyama baada ya wajuhe ngome hiyo ngome buko omlango wa hayo homoni gojuka na rehma na amani amma hosoni hulo wanafiki wa mlango ngojodo vua mro heli boko wanafiki kwa naujua ipashia raru heli boko wanafiki kwa naujua henda wambeti hauwa tabishe hauwa hafilishe ya maislamu yode mana ya ukaya mgungu jorehemu ya maislamu yensihu ya kiyama waoche maana kalima arrahimi rikahu ifasiriri jene dalilu inukaya maudu wa kiyama ngejukira muka arrahim yede mwenye rehemu ya maislamu waoche maudu wa kiyama shanga maislamu wajuta abiha haukabalu mnafikiwa iharimao ngawa kama islamu ngawa kama islamu amma huna fikiwa hautaunu wajuka habe mirongo ino aba haila de namna rakausume namna ranzahaya alifube aba sanga mchofasiriha kalima ishelewa joka na nyorazo kanwa nzo wadojwe fasirinunda babi dababi haba yauma yaqulu almunafiquna wajuha bima munafiquna wanraume walmunafiqatu wanafiki wanawashe lilladhina amanu wajuha bia wala waamini Mwenyezi Mungu nduruna naqtabisu min nurikum namrangalie ritohonda mbabe nuru mlonio qila riji'u waraakum si hali wajuhisha sauti wambio kaya irji'u waraakum namrejeo lingoni hanyu faltamisu nuran muhonda na nurutio faduriba bainahum bisurin baada arunga bajuhezi wa ngome ya upando ijo separe ijo hanise baina hule islamu walioni hema kafiri wanafiki walio ngome hiyo lahu babun batinuhu fihi arrahma homoni hayo ngahutoka rehma helibo kuhulu wana islamu walio kaunu mlango wa jodoji wajao wabatinuhu min qibalihi al'adhab wa dhahiruhu min qibalihi al'adhab hula wanafiki walio helibo ko mlango wepashi okomea adhabu rufu wallahu aalam kartujwa ngojoka utwa hamakurwa helibo kumri okomea mtujo huba kartujwa ngojoka na jahannama hindini almuhimu haina namna yonsi pia mlango ngojoka na adhabu nziro helibo ko wala nafiki kwa nusubuti wende okomeye yule bana arrahim usiku Mwenyezi Mungu tumewana mesilamu harimu rehema hiyo harimu rehema hiyo Mwenyezi Mungu jojendarike mungoni mwao wao wanafiki wake hula wadoro horano jiremano jisisa eza bari umlango waka dabo ebana wakatulwa umlango ulotulwa andhabu ila ku wanafiki walio duka wanafiki ngwata haumba bahanu balomba amani abungu wa tayari wavunze wanjie au warareze mpado zila wanjie shahuli kwa na ushile washiri upando ngoladhima wajohanza wabire harimu mlango bahabo umlango ula wotulao yandhabu ila ili watijojwa hukomea Yasin gardo harme Yasin mongoni mwema kalima yalo harimwa umswahafu woko kabati ujoe fasiri ikati Mungu waeche hama alif lam harimwa surati al-Baqara sa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام معنى لكلمة له لا يعلم وربك بتسوجه فسرها هاو كم فنورا بوكايا ذلك الكتاب كلمة ذلك وكتب القرآن يسيها لغة كارابو يجري أو عربو هارمو أو عربو يما كتيايو يبزنسين كوا كانيو نستاربو وكانو de lugha na ufanya mashairi na ufanya kaswida za hao halafu ya Qur'ani kaisihi wakaushida wakaudiriki kahelewe tafsiri wakaufasiria wakawafasiria halafu kabaje kalima madhalika ajua dhalika haura be kitabu shio haura be dhahaba hende haura be dhalika alkitabu la raiba fi la raiba kalima raiba shaka shio kukastina hata bashaka
sha ye kalima alif lam walikuwa jonda fasiri harimo lugha ya Kiarabu ifasiri kalima ya alif lam shwendini hama mfano manger ula ale wenda shekarjere bakalima mararu mathalani harimo ale na manger bi hanyarambo kaya maragane maraga shwindi makalima ya maraga kartswelewe fasiri ya maraga shwindi mfano karjelewe fasiri ya maraga halafu karjana ba harimo lugha kizungu kartswelewe fasiri ya maraga fasido kawangalia harimu wazungura ngwa ndisorongo lugha wahunwe lugha kalima makalimano kwa tujue fasiri hayo halafu ya alif lam mim ketujua tafsiri yasin kartujue fasiri kafu haya ain sad hama kafu haya ain sad harimu surati maryam yawma kalima bukao katujua tafsiri amma harimu narsore jemba mathalani harimu سورة ياسين قبل اختلاف بين يا مولما هما مفانو ياسين هما دينا من كودو يا سوما ابن عامر والقشاني وورش وابو بكر اما الباقون قبل مولما وسايا ومباو ياسيد وبنوينون قبل مباو ياسين وبنوينون اما ابن عباس hafasire kalima yasin hama qasam aniyo umlabo yokalite yamlabo harmemi labo Mwenyezi Mungu ya laba harma Qur'an amma al-Hasan wa Sa'id ibn Jubair hama wafasiru kaya bimaana yasin ya Muhammad jabuko Abu Bakr al-Warra wa alim miongoni mwa mufassirin hafasiru kaya ya sayyid al-bashar maana yewe mtu wa hakadha ngabo maulama wengi wafasiri kalima yasin amma haufubi yasin Allahu a'lam Mwenyezi Mungu ndiye mtafsiri ya yasin alif lam mim risali fasiri alif lam garenda wal qur'anil hakim wal qur'ani yewawinu yewaw yohangwa waw al-kasam ani waw yamlabo halafu Mungu hamba ngamlabo ne qur'ani yinyi hikma imana ya hikma indushinza hikma indubokao haina zirobo hari zo maana zona tafsiri zona marunda yone imana ya hikma hama karamba ukaya rajulun hakim mndo mwenza hikma nduboko haina tendo ya shifani na haina mbandugo yifanya waroto abai mdo hukamziani haina mbandugo yifanya yoto kiri haina yashilekeza shoto haina tartibini kawamru wanduto wasuli bahuo ni yambo harajulun hakim mndo mwenza hikma maana hakim ni tartibu ya ufanya vungoyo innaka laminal mursalin uka hakika bombo Muhammad ani wewe bomtume we mungoni mwe mitume hularamba iwawu yohaba wawu alqasam harimwe lugha ya Kiarabu ni tafsiri abo karamanga wawu alqasam abo gawe kasam wal qur'ani ngulabone qur'ani yenza hikma abo baba kimshaba jawabu alqasam jawabu alqasam harimwe shikomori deshila biwao bahe jawabu alqasam innaka laminal mursalin Mwenyezi Mungu lawe Qur'ani shiwe tukufu ushilavio haukayula bezo yaumba amanda boyamba wadduha gamlabo wakati lijwa ngeli ngohilesa la nyongoha owe sawatambalia amanda wallaili hamlabo masihu hamba watin halaba watin lezoyiv hamba watin Mungu mweza kula zinza faida zema Mwenyezi Mungu yazilaba hamba bahinga mlabo ni Qur'ani yenza hikma innaka laminal mursalin hakika wewe bomtume we muongoni mwe mitume wewe Muhammad mtume ala sirati mustaqim iliyo harimwa njia ya nyongoha ani ya harimwenzia ya ongofu ani ya nyongoha nadu silamu tanzila al-azizir rahim tanzila al-azizir rahim hiyo ya Qur'ani hiyo yisisiwa hama niyo yisisiwa ya Qur'ani ne mtukufu mwenza mvuyu mwenye uninka owa muamini haukweli rehema ensihu ya kiyama litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun imana wa kauniki wayo ili uje utahadharishe wanduikaho wawazaya kwa jahunda mru uoweleza edini vao uowo wahafili hana zinraji itode dini
bimaana litundhira ili uje utahadharishe qauman wandu ma undhira wakuwa nduwa kwa jatahadharishi ziziwa abauhum wa wazaya ndi mtume wakati ya haja waka Abu Jahal waka Safwan waka Abu Sufyan waka Abu Lahab nane makafiri wapewa kama halafu mtume hakahaba ukawejawelezo wandu wao walutsawa oboko uwawaza kwa ajonda mria watahadharisha bimaana mbaba wa Abu Jahal na fulani na fulani na fulani kabajaka mtume yatende yao baada mtume Muhammad ukayaweleze aliye baina ya mtume Isa uja mtume Muhammad kabajabu mtume Maka yaweleza yule maana Mwenyezi Mungu yamba utahadharishe ufahamishe wangu kwa jahunda Mungu wafahamishiza owamwazaya iyo de darasa ya hadania hatu harima surati Yasin arangu de aya ya mwando huje aya ya randatu abwen faida nku ikaodore hundabanu harimwe darasa yinu do hwele wa ukaya Mwenyezi Mungu yekaulaba yeulaba izwekao do yoyeye yaumba watu si wanadamu si ulaba Mwenyezi Mungu eyariumba faida ya saya duka wawinuramba au harima wal Qur'anil Hakim inuramba yo hamba waul qasam dukazi harufu za ulabazo onda waw na be nati wallah billahi tallah ikaku suhanzoli wazi mtsola bena mna hiyo kazi waul qasam za huruful qasam zonda mtso bahoro hon ha wallahi de waw billahi nebe tallahi nati zule za harufu wandu wakawala vile faida ya saya ikaodore huna di sharaf ya mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya imana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaka ulababa mkawa mtume daho makafiri wamba lasta mursalan mwaanyiraji hamba lasta mursalan weti mtume fahem Mwenyezi Mungu haka hujam akilishie ukaya bahinga mulabione Qur'ani utikena taradudi bu Muhammad innaka laminal mursalin we Mungu ni mwemi tu abonge garijuka zabo rejeri insha Allah taala bambu siamfikiria upande wa hezemana na mangale mbavi ndo harimaze fe ni haina mrislam ujoka ya ngemhutajifu wa darasa hamada zin yeshele baijo mkini hangazidungwa wao ndikao uzidunga harimwaye ya YouTube ngwa beshoze fe nuba shoze fe yazingareze fe ino nondo ya dunge ya do angalia namne kao do zafasiriwa ya dunge kalima enge baada yabo ya dunge harimwaze fe namne kao do rafasirihe shikomori wakati huo yardia rejei harimum suhaf ya twaliendo nono insha Allah taala ikahakanti hari madarasa ya vili imma yefanya hanza Mwenyezi Mungu kanazi mshindao au kahaisha mruye fanya sha kana mdanganya haku ujo shida elewe zanoweka odo za mbao yao abongenga rjuka zao ujoka yange na suala na banu yatsu elewa ngujuzisa wa shukran wassalamu alaikum.